Ki berde jong. Benom. Kada berapa? Iya kare seon lagi. Duh, iba ni berde mongkoro kada siji ya jong. Ayak ngonin dena ya berenganyar. Korle saya ada lu nasian kake. Oh. Iya. Assalamualaikum. Gitu na law. Ya ko hibu tamoy. Siapa sih nelfon Mas? Tahu di. Ya kak tuan na nilpon ngucap beri nganyar. Kina ngucap beri nganyar jing kok bah terus nyoba. Cek dia mon kake. Tapi saya coba bangun bener-bener anyar. Tuh Mas ya hasil lah, mak kebik dalam modal tak ada mengaji dulu kake. Dua. Tidak lah nang. Cek kebet terlet. Kok benda kere mulla dia pak bekton soki. Makelah kok bisa soki kok benda. Mak dulu kake oh jangan sih ngaji. Tak iya. Kalau kita ada pak bekton soki, makelah dia remah. Makelah bahaja alam cumpelang dia remah aku kok benda kere tak bisa. Ini namanya pesak. Nyagak ko orang baru. Apa tak tahu, teman. Sengaja ki apa nyong ke kate jai. Punjo ka tuan haram por kelam kota do iyo. Ada tak nyaman deh jai. Kamu bos di forum. Halo. Ada di mana, Bos? Barangnya kok kurang ini, Bos. Gimana, Bos? Kurang 50 gram, Bos. Sudah saya timbang ini, Bos. Oke, siap-siap, Bos. Saya tunggu kabarnya, Bos. Jai, Iya kata. saya ingat, Jom. Kakek sampai penasaran ke barang ria, Jom. Apa boleh sampai arah saya? Barang ria bahaya, Jom. Maancor ke sekapin. Iya kata. Cek toro Jibril, loh. Iya kata. Lu, Jibril jagain di kamar Budi. Bareng ya suruh coba, bener-bener nganyar, Bos. Oh iya kata. Siap. Wajib Jibril. Le. Bril. Lu ada teh dua apa mati gitu. Bril. Le. Bril. Apa? Cek. Wah bisa tahun saral seru nyoba berenganyar. Hah? Ima. Wah delem. Mai gue jangan. Pan. Do iya ngaramu lo pakai. Mun bener-bener nganyar masih sungai belum lulus. Sebuka pilih kah tuan? Bener, Jom. Bujer ya. Du marah lah. Cek le temu cek sabu ya tanya menggaki. Dia remah, Jai. Mereka tak gila lebihan ben segila, Jai. Serambu tanda ambu. Di mana tuh, Jom? Aduh, Pak. Ini Pak tekan kantong ya, anak. Ha? Aduh, kamu Jom ngalat aja, Jom.
Sengko lambe jong. Ragara sabu riye jong. Bentang keluarga rosak, tang tunya ancor. Ben kancah rosak marken otang iman diman marken dengan kui sabu. Seakan-akan bektoji engkau tak bisa undi tanpa sabu jong. Derin engkau kata kian lama kelamaan jong. Sengko lah tandi pa apa. Ben tandi pa sapa. Ken bektoji jong sengko pas meker. Cek bahwasanya sekapina keancoran ria bermula dari engkau karena engkau tokang nyabu. Aduh gem, ajudi, amain reng bini. Pokon bektoji sengko mursal sara. Sampai engkau ria te kendein bi tangreng tua dua. Engkau tak ada kampeng apa. Tunyan orang tua tak ada seika bejar akin tang otang. Pokon tang otang iman diman jong. Pokon bektoji tang udik lah karena mursal ongku jong. Ancor. Teti mari jia jong. Kwandi pekeran jong. Engkau ria harus ambu. Engkau ria harus aube. Sengko jong pemiskin karena nyabu. Kengi dedem tang pekeran sepaling kuat ria jong. Sengko pemiskin karena sabu jong. Maka kok harus sukses ben soki karena sabu jong. Iri jong sengko setia. Kapi andi jong. Senga kake jong ya. Montoro andi. Senga cek toro na aku na Jibril jong ya. Jibril riye jong. Tapi arok tora tang ucak mulai lambu. Mande soki jong. Ice patang lako lambe se toro. Karekato on the bus tandi apa? Ya coba deh. Dia maju. Mungkin juga tuan. Hidup kalian. Terus coba boleh. Puji ongku bareng kaki tuan. Assalamualaikum. Morning. Salam. Pakai jong. Iya kak. Ketibi. Tibi. Hari saja dia. Iya kak. Ini Pak, nang tenang dulu ya. Kita Iya, coba Kak. sekali. Terus. Aku tak ngakui. Iya kak. Masar. Dia baki kak tuan laki. Tak harap pengakui aslinya keng cek pahan, ke berkontrol ini. Malah tak rosak. Karena mun sumbaman tak ngontrol di lembaran dari bahaya.
Dek. Dek. Apa mas? Beli kopi deh. Saya udah kopi. Kan gelas mak cantik. Ocean apaan? Ayo ka, ya lepas tak ning monde ko re. Ayo ka, ayo. Dari mana? Lah bicara barang dia. Bercanda curi dari. Dek. Dek. Apa mas? PC sa bola lang kamar ko laki. Iya. Musto paru dem mah. Berarti kon ka tuan. Aruwa boleh musuh ngaku ibu kok. Lang. Pada to buku mun mulai lambe sampai sendiri kita ambu. Dumi tak tahu buku dan situ. Tak bisa kontrol ruang. Mun ko kan bisa kontrol makai ngaku agak ri karena keng lato. Mun sumpah mana keng fereng rode tang aru burung ko ngaku itu. Cara fereng begitu dalam. Pakata ketek rapese jika saya raja dia. Pakata ketek. Are pese sebolo. Karen biko transfer ke katuan ini. Oke, siap. Ini pulang kok langsung ke PK. Langsung Iya, ke kamar lo dari. Ayo, Sate. ayo. Yuk. Lumpur bili sebab ada bun kaki katuan. Apaan aja? Yen je mon kaki kan kapi bede katuan. Giờ mon kaki mi dalam mua phơi. Malang je ko ben kaki beni tretan kam. Perdu pada ada ya. Yen je katuan. Sering saya maksud angkor wa kebede na kaki lain ben sengko. Kaki kapi bede. Tunya iman diman. Mobil pada keng akalar-akaran deh. Ya mon soal ji aja. Sering bede kaki kapi. Imon lago na kaki bakun ngesap jap. Aju de reng bini adu gem.
Ini mabede online na kake. Coba ambui lah ako na kake sa tagin na. Insya Allah pa sa ikakarap kake, pakun andi. Imun takun lah ako na kake, jap. Tebus pangarap nga kunong kake. Tahu kak tuan. Sering benih yang tak ambu kak tuan. Yang kita ada pak kak tuan. Lu. Bener-bener nganyar boleh. Cak ko beter mo grogeng bareng. Jadi bukan ngibo sa pickup kake. Gimana ya bahasa kikap? Itu lah, mau temu lah tinggal lu. Kau langsung ke rumah itu. Ibila sa barlo kake jelen nelpon kasi ko. Namo tamo Roma. Tin ko mo liya kelo. Kita super kak tuan. Boh. Wala ka tuan sa halero to manandi bareng tak super. Ya deh. May kelo.